Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng di papasyal Pampanga, kang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga, kang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng Yan, kabalen, maya pa oras ke kongan po nanano ko kanyan. O hindi na naman po oras na naning pamitalamitam tamo. King manong sisuan, sana mag-enjoy kayo po. Maya pa to kabalen, maya pa to Jody Burr. De siguro ang dalawa na albeta mo, Miss Danla. Babala mong kakaibaya, liwayang ining intro. Magaling Naning katamang programa. President. Milinto yata katawan ng pong kaladway Reynaldo Bravo Jr. ketanggewada nga ita. So igit so ne pong yeni, ing peka magaling, pero peka matuwang cameraman naning CLTV 36. Pero yung pong dalawa na albeta mo na pong gagawa nyo king kasalukuyan. Maugto na ko po. Eko bumigaga ng kakabang mamangan kayo, balumi kakapsi kayo king atsan. Pero king kikatawang pamitalamitam, king kikatawang programa, pati puso ang pong, ay, Ano? puso ang pong isipan. Ibaliktad men eh. Kumapsi mo naman. At karin naman pong mayari ng mamangan. Abayin nyo kaya pa po, batang eko po,
mainipan. Uling, ala ko pong option. Ayal benyo kaya pa po muna keng telebisyon through keng katamong CLTV 36 digital channel. Live na live ya po yan. And kaya naman pong kakatamong social media, ayal benyo kaya po keng kakatamong official CLTV 36 Facebook page, CLTV 36 official, at keng kakatamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano pa taring miyayaliwang mga santing mera part keng kakatamong probinsya yang kaya kaming yaduang kaya kayo. Nano pa ta? Nga manong siswa ng pong kulturang Kapampangan, yan pong kakatamong gambulan ng pong pagmasabalan. Ngeni pong 30 metong ning bulan ning Ulyo, adwan libot, adwan polot, 4, July 31, 2024, kabilising panahon, mayari niya po ing Hulyo at bukas, Agosto na. Yan, wapi naman kabalen talagang mabilis. Inyapin na sisilip ni Jose Marichan. Nga makanyan ba man, happy viewing po kang Raul and Lats Miranda na ning Sampaloc, Dolores, City of San Fernando. Avid viewer tayo na Jody Burr, Aldoldo, inya malyaring tayo mention king kaya katang program po Shamin Velasquez na ning Mesulo Arayat Pampanga, Aldoldo kanu abe no rin kayong pamilya balo mo Jody Bar makanini yan. At sige. yung kasi kayong Tianggian. Ngeni, anak kanunitang babae kang makuha na o tana bala mo anak ka boses na ita kay CLTV. Anak ako. Nino po itang ketang nano pata o tayo na ako ay churan. Aga na ka na ako kayong boses. Ako. At sukeng SM. SM Telebastagan. Makabang makapila rin kanakong inganako ang po yung asawa ko na. At inapit ka na ako. Aliwa po kay itang news anchor kay CLTV 36. Ayapin po. Ot ka po, giyo po pala na yan. Makanta? No comment. Ay? Kataman wala. Siyempre naman, masaya ako para kaya ka Jody Burr. Uling alika mo kayo ng programa, tamo ko yung masanting. Ang kapalang personal. Itang appreciation. Kasi nung bisa ka, malyari ko na naman saling salamin, itang sinabing sales lady. Inausto pa rin nga bin, yan na. Lalagay kay CLTV niya. Pero yan, maswelok para kaya ka. Nung damdaman ko, mas mapayat ko pala. Ay! Okay mo ita, basta importante. Masanting tamo. Yes. Rendi ng karakal pumanal, be, kaya katamaya, paugto po kaya kayo, Miss Precious Ablaza Flores, ne? Kang Joel Stephen Manalo, kayang Joel, paksing ulam, ay masanting, ulam, paksing bangus ka yung ulam ng kuyang Joel. Potang kay mama niya ka Precious, na anong ulam mo, Precious? Rose Ann Ferrer, Manal Bea po, Chicken Saudi, ne? Ampoy kuyang Pits, na Chicken Gardena, California, ne? Magpa-present ko po. Magpa-check yung attendance si Koyang Pits. Ay, ninoy, ari karakalda. Ikay Rose Ann Ferrer, may kaya nituki ka, Malaus ka, Pampanga. Sopan mo na ako. Ina Ma'am Natalia Diaz, sabi na may oras. Jody Vera Masanting. Kadwa ng sinabi. Jody Vera Masanting. And Aching Jen ng Malago. Iditas Dison Sembulan kaya benoring kaya nga po. Kompleto la. Shout out kang mumuna. Kang Adeline Gray ang po pang Aiden Mar. Kaya bedengeni Hello Harper Arabella. Hello Harper. Watching her daddy Jody BJ Mercado. Hello Harper. You eat rice, okay? You eat rice. So that daddy will no longer buy milk. It's very expensive, okay? At nung ating kaupong buring ipa-shoutout, i-greet, i-komentuhan, kaya katampis sabihan, ikanaya mo po yan, kaya katamong Facebook At Live. yung tamo pong Manalbe, ne atsuya pa po kayong Qatar, 30 sunga, 30, thank you for watching. Sana lagi kang atsu kayong masanting akabilyan kayong Qatar. And, Precious kaning ulam na adobong dagis. Ay, totoo yan. Kanya manana. Nanong dagis? Adobong dagis. Pero ba mo, nung yung adobo Kuretang mo? dagis marang leret ha. Ay, alimbawa, Mickey Mouse, pwedeng i-adobo. Maragulyeta, Marakalya papakan. Pero anyang kaya, anyang kasalungsungan ng uran. Anang karakal sinapang
Kahit Ay, palaka. wow. Nang karakal may magtinda, may signali Ano, kami. palaka? Tugak. Neche. Tugak, oy, tatugak. Palaka ang pa mo. Oy, tatugak. Inadobo nung mako. Manya malaretang legs. Mga no? Keberitang body. Pero makanyang mga kabalen, baluyo po, yung pong Saint Scholasticus Academy City of San Fernando, pegumpisan dane po, ang selebrasyon na ning 100 years ning eskwela, mika kick-off la niyang milabas sa Sabado at sing Malago. At as nung karakal, gawa na event, sampung programa, king kilub na ning metong abanuwa. Uling next year, yapining Year-long celebration, ka 100 year, nanya ka, kadinalan. Centennial. Centennial Yes. celebration da. Mika lecture la nung nukaranding megsalita, Benedictine Education Products la. Senator Rizzo Ontiveros, Christian Esguera, Popoy Attorney Laila de Lima, dakal pang activities involving the community, ang poreng miyayaliwang families and partners aning Saint Scholasticus Academy, and kadetang aliwang programs open la to the public. Congratulations po king Saint Scholasticus Academy San Fernando, kaya kayong gawa na celebration ang mikitemang 100 years of love and service. Hindi naman po kabalenta mo kay ni Manal Bea, tsuya pa po kayong Canada, Kelly Di Malanta, dakal pong salamat kayong kayong pamanalbe. Shout out po ka rin kabatch na kanong kayong dabsong Rose Ann Ferrer, ne? may kibati precious tsuka mo guagwa feeling ka. At saka yung Nanjema Exit Branzuela. Hello, Nanjema. Ay, ni precious ka nung ulam na dagis lang pale ako. Dagis lang pale. Aliwa po rin ang kembale, ne? O, ngayon naman dyan. Ay, siyempre, dem bida tamong yening aldong ini. Detang inayos sang Jonky Ross ang talo, agawa mo nga kaya, palto mo no rin kaya katamong birthday celebrants. Sagli. Minunaing anniversary. Inunaning anniversary, ne? So, happy anniversary. Pilanong banong miyabe, Carlo and Badet tap nyo. Lawan nyo naman. Yes. Naliwala talagang Masaya Badet. malsintala, talagang lugod. Manyang pukaki, karempa mong timanda. Ako balo at sing Malago, ninong swerte ka reni. Badet ba o Carlo? Makanyan man, dalangin may kayo ing 5 ever, ne? Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. At syempre, gabayan ako sana ning apong Ginoo king kayong pamiyabe. Pasibayo, happy anniversary, Carlo and Badet tap nyo. O yan, o. Happy birthday kang Aljan Reckerman, kapatid niya bang Boss Alex yan. Happy birthday kaya ka, Boss Aljan. Gana-gana sanang regalong buri mo may biye kaya ka. Lalo na itang iPhone 16 na milwal yata, kining banwang IT. Sana iregalo na kaya kang Alexis Reckerman. Nakakapakabisi mo nga sana rin kaya kang bisita. Wishing you good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Aljan Reckerman. Happy birthday, kikeng ka na akong titang Malagune. Yeah. Biyasaya pa. At syempre, proud kami kaya, tsuyang ini king Australia. Happy birthday, Tita Malu, Labong Talosig. Mago Braya king Microsoft, yung balo. Microsoft, itangat keng computer ito. Nano kayang gagawa na. Wishing you dakal pang blessing sa Tita Malu. Ingatan na kayo sana ken, nga pong Ginoo. Ilawot na kayo ken na namang kasasagkulan kembye. At nung miras keni, ing kekang handa, ken Pilipinas, ay pamalot mo kami. Gana-gana sanang wishes mo ngayon yung birthday mo matupad. Pasibayo, happy birthday, Tita Malu, Labong Talosi. Happy birthday, kampare kong Denden Torres. Asawa nening ka na akong Malago mo namang pisan, leme. May ka, no, karila kaya, bala matsura lamang bansa. Makanyan pa man, paring Denden, miss na nakakapilang kata kaya migit pasibayo.
And na naman sanang gawan mo ngeni. Ne, nakapamo, papamipyan. Papaplansyan, ning ka na akong malagong pinsan. And sana masaya yung birthday mo, yung kayang celebration, kaya yung kayang pamilya. And syempre, ganaganang wish mo sana matupad. Hope to see you soon. Taga Baguio lang, Reni. Wow, kaya malagad lang makauli pa si Bayo. Enjoy your day. Happy birthday, paring Denden Torres. O karen pa pong ating bisang igrit Ken. Wow, ay na Tita Natalia. Nano kano? Papagrit ya, magrasyang kebaitan po kanu kang Ella, naning San Luis, District Hospital. Tara na, di ka mag-greet kang happy birthday. O makapakaili ko ka rin ng kai. Comments na rin kaya katamo nga talapan Ali, ako balo, potami kakaluguran la rin May gumbisaya ken dagis ngayon, mira sa mo no ka rin. Ana kanong Kelly di Malanta, manyaman sa bome, just kinmaril. Kaiwan naman may kibat na naman ni Rose Ann Ferrer. Manyaman kanyan sigang lipaktong man. Nanano kayo? Imbis na dumanop kami. Milalako kay ganang manganyata ka, ting malago. Sige po na. Makiami kayo po, kaya katamong kwentuhan, magpa-shoutout kayo, magpatagal kayo pong kain kaya kayong birthday greetings or anniversary greetings o nano ba pong greetings ka rin kaya kayong kapamilya. Makanyan pa man po at intamo pa rin question of the week. Kaya ni mo naman po malyari kayong mamaya komento. Kaya katamong question of the week. Nano la ring senyalis apaglokwa na kaning metong atawo. Aro? Balo mo. Pagre-rembudon. Sabyan ko na kaya kane, iing ka na akong asawa. Iso ka nung medyo lindu-linduing kwento ko, ana. Ing bus-bus mo nga arong daragulan. Ako? Balo na ka. Makanyanero ko yung arong ko, balo na bawari sukad doon daragulya. O yan, kaya katang bisita potang, mamaysan ang Jody Bar, lawalawan mo yung arong na. Baka balo mo, marangin ko balo yan. Ating nga palang kay. O kare po isang makibat kene, kaya katamong question of the week. Ikat ko na po yung Jenna Lupota, ano pa nga sabi na kayo. Kanaya po yan, kaya katamong Facebook Live. O kaya kitang kaya katamong Facebook page, nung no ka rin makapost siya po, ingkutang. Kutang niya, question of the week. Impong kaya katamong question of the week. Ayan, ayan. Magalingin kaya katamong kaya. Tingnan pang click to subscribe, Warin kaya katamong YouTube account, rin kaya katamong social media pages. Mag-subscribe kayo, ayan, magpagana kaya. Yung kaya katamong puso-puso. Direct, ayan, yan, puso-puso. Pusuan nyo kaya po na. Ngayon po, ay kaya katamong Balitang Balen, Balita Phuket, Ilabuad, Kapampangan. Kabalen, nung maton kayong sporting apparel para kaya kayong fitness goals o kaya naman po ang mga santing sneakers to match your fit and vibe. Yun na po kailangan pang lumawot uling. Yan po gana pong yan asaliyo po kayong bayong buklat Planet Sports kayong Clark City Front Mall. Silipan tampo, nano la kaya rin sulit finds kayong report na pong JM De Jesus. Hanap mo ba ay affordable sporting apparel para mas maging comfortable at safe ang iyong pag-exercise? O di kaya na may bagong sneakers to match your fit and vibe? Well, we got some good news for you, Kabalen! Binuksan na ang Upper Ground Clark City Front Mall, ang first ever branch ng Planet Sports dito sa Pampanga. Yes, we're very excited and we can't wait to share with you guys what's in store for Planet Sports. It's, yes, like what you said, it's the first Planet Sports in Pampanga, one of the biggest also. It's actually a multi-brand stores and our tagline is the world's best brands because we house the best brands in the world in Planet Sports. True to their tagline ang Planet Sports dahil dito makikita ang pinakamaraming options.
And to celebrate their grand opening nito lamang July 26, iba't ibang special offers and surprises ang hinanda ng Planet Sports para sa mga shoppers. So Planet Sports, we have a wide variety. We have the best brands. We have Skechers, Hoka, Airwalk, Diadora, Lotto, LS. So anything that you need in terms of related to sports, sporting goods. The good thing about this is we have our last call, meaning our value for money, because we wanted to cater the wider market. So everyone can visit us, everyone can buy, everyone can start their own sports. Kabilang sa mga nakisaya sa grand opening ng Planet Sports Pampanga ang celebrity na si Rica Peralejo. Bukas ang Planet Sports Pampanga araw-araw from 10 a.m. to 9 p.m. Make sure to visit them now para maka-avail ng big discounts on your favorite sporting items. Well, I'm very happy that there's one here in Pampanga. I have very good friends in Pampanga. That's why I'm here. But yeah, I mean, every time like I have to look for either the latest models or designs, or if I'm looking for sales, Planet Sports has always been a go-to naman, even in Manila. So very excited for everyone here to have this in Pampanga. JM De Jesus, CLTV 36 News. Oy, 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 Nag-enjoy, oy. nag-enjoy ka ba, Luket, ang balita ngayon? Aliko. Embure, lagi na Ali. kakakit, maka-sneakers kami, ayaliwa. Aliko. Oh. Nun sanang Planet Food dya. Pero kare pagkakatamong kabalen, karen kaya kayong apparel needs, may a multi-brand dya po in offer na ng Planet Sports. Dakala po pwedeng i-offer kaya kayo na manibat sapatos hanggang sigurong baruchen, Yes. dyan na luwat sukarin. Kaya po taglos na kayo, King City Front Mall, kaya pong dani na po ning papuntang Clark, ne? And manyari na ko ka rin, Kita King Planet Sports. Yes, ikita naman Jody Bar. For girls, for children, for adults at in law. So, basta tukilongan. Kompleto, Ricardos. At sungan ka rin yung kaya kayong paintunan. Basta kita mong brands na tsukarin pota. Mahit nung kayong Pampangas, Besayo. Alam mo, kanta ka rin. No? Kaya, tita sayo, pota. Sapatos lang mo rin. Okay, John. Umiras ko kayong Ali, kasi value po nandin, habang maaala kami, ne. Danupa ne, siguro siyang malago. Kasi takanong metong naggrita mo, yung kanong basa na, malulabong tapsilog kanuwa na. Danupa ne talaga, iyat siyang malago. Wala naman. Ay nga naman ay ni sa malantaning kaya katamong kwentuhan King kaya katamo pong pa magbalik o inipisabyan tamo ing pageantry Jody Bar. Uli nga pansinan ko dara ka rin kabalenta mong pageant vloggers. Makantahan ba ka mag-flourish, mag-develop yung pageantry kayong Pampanga. Makanano yung kalawak. Yes, makanano yung kalawak. Kaya tayo po yung tao kayong gulot na ng Filipinas pageantry na metong pong dakala followers kayong Facebook, may kabalentaya po pala yan. Yakman, may surprise ko at matula ko. Makanano ka may surprise? Yan po yung abangan nyo, kayong pamagbalik na po kaya kayong programang Nanupata. Pampanga at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, King Palasa, ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masarap, Kasuelo, King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga, Miss
Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng Kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang lutudang tatatak, King Palasa. Ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masantuletang Supu at Emma. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na pali. At magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Good news po. Ang sasabihan na po ng Kiyakatam Weather Bureau Pag-asa. Alala po nga kakita data nga bagyo in 3 to 5 days. Pero asahan pa mo rin po yung pamanuran. Uling pong papaynaya pamo ing habagat. Ang po paratang localized thunderstorms. Every afternoon to evening. Balanggat pa na po ng pombing. So pagsadyan pa mo rin po yung pamanuran. Kalupa po na po milyari. Keti Ciudad San Fernando, pumiyaliwan lugar siguro keti Kapampangan, na biglang minuran, bandang 5:30 onwards. Ne? So then po, rin kaya katamang pagsadyan, hopefully po, den pong miyalbugan ngeni, mikainan na, milakona. Wow, yan. Samanting no kabilyan ngayon. Samanting no kabilyan, ang po pang ingalbog, milakona, magbaba na. Kaya pong kikatamo pong pa-greet, ang po pa rin kikatamong pa mag-comment, Natalias Diaz, maski magluto yung sese ko, pag dimdam niya yung team song ng Nano Pata, tumerak ya. O, syempre, aliwayan kikatamong kay Ken. Kaya ba dating may kibat kitang kahi? Question of the week. Kaya, nano mong sinyalis na paglokwanin, nung mukha nung sinabi ng pag sinabi na pong on the way pero makakeraya pa. Makanit. Siguro dapat nang ating malagulan niya sa Kanyaman Maylin. Alin naman, Slide mo. And ngayon naman po, yung pong bisita tamo, kalupa na pong ating malagunan din. May surprise ko naman. Uling siyempre, abali naman po ni dakala po ring ligligan legwan keti Pilipinas. At syempre, atin tamo pong kabalen ngeni na mag-post kaya pong social media. Karen pong miyayaliwang latest and trending and updates kaya pageantry. Pakilala mo na, Sing Malago, baka tanong sakali. Banggit na kika. At Sing Malago, teka makiyabe kaya pageantry. Sa bagay ka nang tatalang king corona ng motsaning Nano Pata. Kalugod niya naman, malugod ka talaga ka na ako, Jody. O, siyempre, basaretan chocolate ng pare kong toti mo, kakalingan padala ka na ako. Masira ka diet kapag bingi ako, kaya ka. Okay po, Kabalen Baluya po, siguro baka etang po balo, metong kayo pa po karing followers na ng Filipinas pageantry, at nakakitala po rin mga santing updates ka rin, ma-update mo ka rin ang local, national, and international pageantry, lalo na nung atin tamo pong pambato, itamo pong Kapampangan ng Pilipinas, po. At ini po, kabalentaya. Ing tao kayong gulot na nini, ating 79,000 followers, Jody Bar. Inya makatula na, I appreciate the ring followers tamo, ing gagawa ng kabalenta mo, he is from Lubao, O ini na po, ing kaya katamong kabalen, Jade Montemayor. Welcome kay Nano Pata, Jade. Thank you so much po. Maya po, ugto po kabalen. Pakilala po. Ay ako po Jade Ranzel Montemayor. Sabi napin pong ma'am, ay ako po ing tao
Kaya gulot na po ng Filipinas Pageantry and manibatan ko po kayong bayan na po ng Lubao. Aguli mo, Jodibor, bayo ka mangutang. Oh. Montemayor, iba Vice Mayor kay nga Lubao, Montemayor ya? Santa Rita? Po, Montemayor Vice Mayor po. Oo, Sir oo, J. oo. Vice Lubao, Mayor. Lubao. Opo. Related Aliway ka pala. kang Vice? Alimon po. Marakal siguro Montemayor. Opo. Pero Imer, dati tan Oo, PA. Ren. Yun, Mer kasi nga. Merlina. Montemayor na ni apelido ngayon ni Trinidad. Yes, Trinidad. Pero makanyan man, balo yo kabalen. Or kabara kung papakilay, bigla ako kinabugsalo. Oh, Bala mo, buri na akong alilan. Mamagos, o kabyas na naragong may pakilala ko po. Ako po yung mga kami. O bala na pa, jet pa mo rin. Yes. Nagawa na. Pero makanyan man, Jade, ginandahang oras, pamikatagon bakit ng igrit. I-shoutout, batian mo nga din buring i-shoutout mo, kamag-anak, kakaluguran, followers, subscribers, girlfriend, boyfriend, sana alahang akalinguan kasi po taasa gananda ka. King San Nicolas First, San Nicolas Dos, nung ka rin man yan, Santa Cruz, Kinlubao, mamalengki ka. I'll benda ka CLTV. Ote mo ko sinoutout, sana alahang akalinguan. Go ahead, Jade! Ayun po, hi-ho pala ako pong akalingwan. ating alistahan. Ati ko palistahan, Kenny. Munang dili po kayong pamilya ko pumanalbe. Ang makakuha po ang tatang ko. Kareng kapatid ko po, kareng paunakan ko, Ishan and Holly. Kareng relatives ko po, especially kareng team kape na malbe ngayon Aldo. Kareng kana ko pong grade 12 circle of friends or classmates po na sina Rona May, Irosh, Cyril, Jose, Ronaldin Deang, Rage Ina. And karen kana ko pong co-faculty kay Guagua National Colleges. And karen din pong Dabsu classmates ko po na Rodora X o mas kilala po bilang Precious Ablasa Flores. Ing Rosmar na po ng Dabsu, Rose Ann Ferrer. Ing birthday boy po, Lian at Chenza. Ayani Jean Mandras, GM Lagman, 30 Sunga, Maulin, at yung matalino ko pong kaklase, kasalukuyan, at feeling ko po matalino ko yung buong Dabsu na Kelly Di Malanta. Yan, ni Kelly. Oh, loko, Kelly. O, sabi mo nandun na Chuka Canada. Ay, hindi. Balo mo, buri correct. Kabarugong magkaya. Kabarugong magsalita yung katambisita. Buri correct ang kayang sa shoutout. Mag-comment lang naman, sabi na, aying meto nga na, emo ko kakalingwan, anang Rose Ann Ferrer. Kaya ba't pag emo ko shoutout, magwala ko, anang Precious Ablasa Flores. O ito, masaya na yung Rose Ann. Woohoo! Wala. May shoutout niya. Kumusta na ka, Jade? Kumusta ka? Nga kasalukuyan po maya naman po. Actually, ngayon po Aldo, manaya ko mo pong graduation po kayong August 15. Opo, kayong Dabsu po mag-aral ko po. Tourism Management yung po kinuha kong kurso. At ngayon rin po in terms of job, kayong pa mag-obra po, kasalukuyan na ako pong college instructor kayong Guagua National Colleges po. Baka na nangyari ito. Mag-graduate ya pa, pero Opo. baka na ano ito, Explain dati mo niya. nakatuturo or... Please explain. Please explain. Actually po, since first year ko po, maging pangarap ko po, although before ko po mag-enter kayong college, dati akakit yung sarili ko as flight attendant, mag-obra po kayong travel agency. Pero nang amestrakya po yung kakatamong City Tourism and Investment Promotions Officer, kompleto yung po. Ma'am Ching po. Ano ka rin? Kayong Dabsub, simula first year hanggang third year. Although fourth year, kaya rin po kasi kaya ako mag-OJT ka, Ma'am Ching. Mag-inspire po. Kasi ano pong kagaling turo, maka-inspire niya pong kayanakan, estudyante, karayang tourism students. And kung magtaka ko po ba't kumilog, although kahit ako po magtaka ko, pero marakal na ako po lebas an interview kay GNC and binention ko naman po karela na halik pa po graduate, manay ako po pong graduation ceremony. Though atin na ako man po kanong TOR, kaya okay mo po. Bal mo, proud na proud day, Jody. Diba rin yung sabihan may Ching Pangilinan? Opo. Karluguraning matigik iching. Kaya bela karetang roster of bright students na ni Pampanga High School. Pag may sabi iching biya sa'yo, makidikit-dikit na eh. Baka tangit ang power ng kahit kabyas na lilipat mo ng mga anak ko. Siyempre, birds of the same feather flock together. O so uling kaluguran may ate Ching, buri na sabihan, biyasa ka. Wala ko sa birds of the same feather have a body like each other. Pinesa. Malakot sa'yo. Bukod mas biyasa ka pa pala ka, Ma'am Ching, sa'yo. Ay! Lugod! Ali! Lugod! Baliyo po, kabalen. Kuha ko na ako po talaga obra nini. O biyasa na yung mag-segue makanyan. Ala pa man. O ngeni, ako magkasakit,
Magobra na ka, GNC, ayan, I think, may graduate. Opo. Kami kasakit kitang adjustment mong Magaral and Magobra. Honestly, ali naman po. Actually, mas masakit po nang dinalang ko pa nga working student. Magobra po ka rin fast food. Kaya mula first year ko hanggang graduating year ko po, mas masakit po ito. Although, ababalance ko naman po yung pamag-aral ko. And luckily, graduating na ako po. Yes. Ay, ako, Jody Bar, hindi, Oh. luba ng kinitang kempis sabihan tamo, kaya nga linyang linuban. Pero ating kang kaya, ating kang involvement, experience, kay nga pageantry, ating mong handler, or what ay ka mismo, one of the candidates. Or may kakalugurang kang sinopan, karas ka rin ligligan legwan, kete. Kaya karing sinopan po ating ko po, may kyabe pong Miski Pampanga last year, San Luis. Ito pong may comment, i-precious na pong ating ulam mga kain. Ulam dages. Dobong dagis. And in terms, recently ko pong involvement kay pageantry was last May, kaya pong Mutyaning San Fernando, part na po ng OJT ko po. Yun, ay mentor ka? Ali po, mag-guy ko mo, sasaw ko mong Mag-style, makayan. Anabing preso, so ine. Ay, alala ko pa, tandaanan ko pa, anyang magaral kami, i-Jade, magaral yung abak, Magobra yung bengi. Wow, role model yan pala Jade, ne? So, lawan nyo na po, kabalen, ne? Ita nga kakit tamo yung istoryang makanini karetang tao. Nga sabi tamo, syempre, ka naman, 79K followers. Somehow, you are a celebrity on your own. Ako pinisipan ko bala mo, syempre, ina naman gawan ni, nung alayang buring parasan. Yes. And syempre, nung talagang masipag kang magaral, malawot ka dasan, basta masipag ka namang mandonobra kayari mo. Yes. Nga sabi na ngayon, pag kami yaring pa mag-aral, ating maragula porsyento nga, kasalanan mo naman. Although, syempre, dakala factors. Pero nung talagang desidido ka, you can help yourself. At ang makanita, kalupa na ning gewa ng game. Nengen naman, buri ko nga balo, dakal ka sinopan, makananong mo naman ay isipan itang gawa kang content. Ano ating kabang inspiration ka rin kasi syempre, keti mo naman dakal gagawang makanya na klaseng content, baka nano may inumpisan ba mga wamong content. Actually, nang kaya po, ayisipan kayo mo po na umpisan yung pamag-vlog, pagawang Facebook page ng early March po, last week of February yata. March of this year? Opo, 2024. Karing kaya po, March 2, kaya po gewa itang page. Pero before that po, mag-edit na ako po talagang pubmots about pageantry. Then nakakidala po rin different contestant. Karing all over the Philippines po. Then, kasabi kaya po yung Precious Spin na makanano kung gawa ako makantin. Kasi feeling ko masasayang la po kasi mamay day ko lang, may expired la rin. Tapos, pinush through na ako nagawa. Tapos as time passes by po, darakal na po rin asas ako ay mag-follow ka na ako and sasaya na ako man po po. So, syempre, akakit mo, I appreciate na po itang obrang gagawan mo. Pero kaya ka talaga, incline ka talaga kayong pageantry. Buri ko sabihin, even before itang page mo, talagang mapanalbena ka, makanyan, anak ka pa mo. Bali, maging addict ko mo po kayong pageantry back then, 2021. Although, Malben, fan na akong very light mo ng menyambut na po yung P-Awards back ng Miss Universe 2015. Pero nang binibining Pilipinas 2021 po talaga karin ko po talaga mag-focus. Although, pwede tayo sabihin kasi pandemic, alata masyadong gagawan, makanta po. Bala mo, mimingat sin. Bakit po? Pota mara ka kay PIBEA. Nang PIBEA? Philippine Beauty Enforcement Agency. PIBEA, magaling ka talaga. Magaling pero, yan. Joe, kasi di ba sabi tayong pareho ka may surprise, nakabalay niya pala yung Pilipinas pageantry. O si Ma'am Sineperate, may usually kasi, burita mo, nung sisikat itang page tamo, ita mo mismo, itang bala mo endorse niya yung sarili mo. At kaya, iya maka-front. Yes, usually, correct. halimbawa, dapat diyan na lumbang parungaw yung buri mong gawang Filipinas kay. Pageantry by Jade Montemayor. Wow. Ot bala mo alime finronting sarili. Yung vision ko po kasi talaga mas i-promote yung women empowerment karing kababaihan. Tang ali ko naman po aasam na maging popular ko, maging sikat ko all over the country. Yung buri ko mo talaga is makasaw ko, makanalo lang mag-promote, makanalo mas makilala rin kaya katamong contestant, especially rin kaya katamong Kapampangan contestant. Especially this year, dakala po ako ang awards. May ko lang pong corona rin kaya katamong pambatong Kapampangan ko kay national pageants. So, itan talagang appreciation of the content and not of the person. Kaya,
Objective, yeah, subjective. Dimdam mo nita. Oh, Karayan pong kikatam talapan albed. Dakal kaya pong pisabiyang kaya Jade. Ne? At ngayon king tutuking dake. Ita naman pong kayang page. Yung kakatamong pisabiyang. Kaya eko humama ko uling magbalik po yung kayong programang Nanu Pata! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king panlasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king panlasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak, king panlasa. Ring tilapia at buro, king kandaba. King masantuletang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Consuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal. At magbalik po yung kayong programang Nanu Patapos sa biyantana yung pong Yeni. Ita pong page ng Jade. Nanay ngaos, nanay lagyo, nanong ngaos. Nanay lagyo at malago. Nananuyay nga. Filipinas Pageantry! Ali Eya kabud Pampanga. Pampanga, asna kanya masi Pampanga. Pilipinas Pageantry po lagyo. And maniwat po nandin, piulit-ulit miya. Imagine nyo, 79,000 followers. Baka po bukas 80,000 ne. Jody Bar, kaya pa akong pilagay pa April, May, June, July. Kapat na pa mong bulan pero 79K followers. Ayan. 79K. Malay mo tang potang bagya. Kaya niya kasi 79,956. Yes! At yun yung 44, mag-80K niya po tayo, no? What Filipinas pageantry nga isip mo nga? Mag-start na po yan kayong kakatang pambatu last year kay Miss Universe Philippines, Michelle Marquez D. Mimisi po talagang unique alagyo. Sinopan na ako rin naman po yung kakatamong Precious Flores, yung kaklase ko po. Tapos isipan niya po, Filipinas Pageantry. Kasi halos atinangan po lagyo. Common names ka rin pageant blogs all over social media, ma'am. Nanumaring atin pa mo, King Kai. Bakit? Siyempre, di nga liwa, magpatulal. Ne.
Dengaliwa, detang daily life impapaltoda. And marakal nala rin gagawang makanya na klaseng content. Map na mo ika Jade ay sipan mo lubal nga naman ing pageantry vlogging. Actually, as mentioned a while ago, buri po talagang mas ipalawak yung woman empowerment and mas buri ko lang pong i-appreciate ng kakatamo pong kandidata throughout their dedication po, throughout their journey. Aliwa mo po itang coronation night ing sa agenda, marakala po prosesong dalanan para akwada po itang koronang akwada. Just like kayong biyeta mo po, dakal tamo po pagkasakitan na dalanan ba itam po mapunta ketang kabilyan na buryanan tamo Yes. po. So, inkay ka rin na Jody Bar, ring kilalaki na, MLM. Nano po? Ring kilalaki na, detang, wala mo male na mo pageants. naman karakalulubang kalalaki, wa ka rin, ali ka ba maglagay content makanita? As of now po, may kalagay na ako pong mapilan, pero ali ko po masyado mag-focus ka rin kalalakihan. O atin naman po kasing separate pageant vlogs po ka rin kalalakihan, ma'am. Although, I'm looking forward din po na mag-focus and din pong mas pansin din kaya katamong male pageant contestant din po. Okay. In the future. Ako naman, Opo. ikutan ko siyempre, atin lang panibatan. Den kaya kang content, den videos, no ka rin mo akakwar din ni research mo la ba? Or ika mismo pupunta ka retang event da and ika kukwang videos, kukwang pictures ka retang content mong gagawag keng Pilipinas pageant. Atin pong mapilantang last ko pong gewang video na agawa ko po itang last ng May 3 nang mag-visit na po rin candidates na po ni Miss Universe Philippines kayong Robinson para kay Jojo Bragaes. Kaya po. Then, kareng halos contents ko po itang photos na gagamit ko po kareng edits ko. Ako lang po kareng mismong pages na ning pageant like Miss Universe Philippines, Binibining Pilipinas, Mutyaning Kabampangan, Sinukwan po, and the rest. Tapos rin aliwa din naman pong contents, research ko lang po. Yes. Akakuha ko lang rin po karing aliwang content creator. We're in the din ko naman pong credits magkanina. Yes. Pansinan ko, you're not sharing Alina naman share. Opo. Bala mo, siguro atang photos, kikredit na la, gagrab na la, patay ko din anong credit. Itang content na, ikang gagawa ka reta. Reta pong pictures. Yeah, na edit. ali, retang break sabihin, retang caption, makanyan, kasi masanting lapang. Opo. Ring aliwa po, halos ako man pong gagawa. Pero pag, kunwari, ating ko pong ikaping caption, tang direct niya po talaga kita mismong page kakayan na po. Dadayan ko naman pong credits, ma'am. Ay, ni Li, may Wapin comment. Sige. Igit ka naman ana pong Lee Basilio Gozon, Maka-proud ka, all caps, Jade Montemayor, Luidja, Kapampangan, pageant vlogging. Opo. Yes, Thank you so much. Correct. Wapin Dakal naman. pong salamat. Pero sa inyo. Jody Bar, apansinan ko, dahil kalare nga pageant vloggers does it mean mag-boom ya in industry? Kasi dakal ka content dakal Yes ka po. I think mas mag-boom niya po, especially ngayon po, mas masagli na po yung connection or mas masagli tayo na pong kakit ding pagdalanan or in coronation, in pageants through social media. Unlike ng dati po, TV mo po and newspaper yung kahit sources. Ngayon mas masagli na po through internet. Okay. Pero on the process na, syempre, popost mo na rin kaya kang content, Mika comment na ba na negative? Mika bashers na ka ba na rin pangawan mo, teka gawang aliwang bagay, makanyan. Put your efforts into other means and power. Na ba niya ko? Di bang makanta? And how did you handle detang bashers kasi sabi tamong aliwa mong mag-bash pero alila bala mo inline kitang gagawan mo. Opo. Dakal din po mag-comment. Negative comment po ka rin post ko po minsan-minsan. Nang muna po, ali ko lang po papansinan. Yeah. Pero nang sobra na po itang sasabihan da kayong candidate. Actually, luwawan po ako itang babash da. Yung candidate. Kasi doon yung Opo. mabalo, Ang po, aliwa naman po yung babash da. Yung candidate po mismo, especially kung alide po bet. Wherein, pagtanggol ko lang po, kasi da po balit ang pagdalanan da po retang candidates na mo para miras mo o makatoklukit ang stage siya ito. Napakyabayan na po. Syempre. At least masanting naman itang makanita, mika opportunity na uling ela makapakibat. Ika na mismo yung makibat para karela. Pero yung kay ko ka rin,
dakal na maglunto miyaya liwang kasi dati balo ko mo binibining Pilipinas. Kasi tunayan ka rin international, world, universe. Ngayon may balami karakal na la. Ati kong kakit ating Miss Pearl of the Philippines, ating Miss Queen of the World. Ratang makanta. Dakal may magalto, dakal ko pa ba balo? Opo. Actually, feeling ko mas positive effect ya po na may kawa-kawa nila po rin pageants tamo. Before po kasi, as you mentioned, may itong lamo po kayong binibining Pilipinas. Kasi once na may nyabot kayo po kayong binibini, alina kayo po pwede makiabe ulit. Especially kung aliwaya pong crown and target yung. Ngayon pong may kawa-kawa nila po, mas marakal po posibilidad na akwade po ulit. Kasi pwede na po makiabe ulit. Kaya ang pageant, a target crown na po, at burida po nga bayan. Yes. At sa bagay, Katriyo na. Opo. May niyambot yung Miss World 2016. O, punta kay Bat Nanita. May Kaya kiabi- pa may kontento. Opo. Talaga mabisay mo mag-Miss Universe. Ano yung ratang makanita na. And ako naman, ating kung kutang kaya masakit ako tang Sige po. Jade ne. Kasi ba't hindi bala mo makibat siyang pang Miss Universe question. Isa bang may kiyabe kang binibining Pilipinas? Malyarin na kang makiyabe kayong bini? Nang Bini. Tapong girl group. Ay, kay Balo. Girl group. Tapang tropiko, salamin. Ay, balo kayo Ah, itang po. pantropiko kasi daramdaman kaya kang iya. Nilani kanta. Ali, basta balo kayo itang pantropiko. Dim bini. Nagyuda bini. Bini. O, pero ay inalben ko na itang kaida, music video. Kaya piningkutang kaya kailangan ba makiyabe ka pa binibining Pilipinas bayo maging bini? Once a bini. Salamin. Once a bini, always a bini. Wapin. Once a bini-bini, pwedeng maging bini. Yan. Pwede naman po kasi nakala rin po dedication na dalanan just like Reta pong Vini, Oh, nakala po diba? dalanan, di ba? Baila po quite ang spot akakwada po ngayon. Ating Oh, fame na akakwada po ngayon Aldo. Yeah, balo kayo itang kanta. Kasi mag-tiktok kayo makanta nga na ako. Pero kaya balo itang bini. Laemo lagyo rin, balo lagyo rin tangka. Bini lagyo. Pero, Jade, in-expect mo ba, in a span of a few months, dagulya ding followers mo, miras ang maybe after a few months, bayo mayaring ba no, miras kang 100k followers. In-expect mo ba Jade? Honestly, aliman po, balo ko mo po, mag-follow mo ka na. Ako rin kaklase ko rin kamag-anak ko. Pero nangigit ko pong darakal mag 1,000, 2,000, up to 10,000. Anak ko pong kasaya-kasaya pa nandaman kaya puso ko po. And tangali ko po expect malyari. Kaya nga po, expect the unexpected dadadin po. Talagang bala, makibat siyang pageants. Itong makibat siya. Buwan Atsing naman. Malago. Jade, ining, for example, Rening gagawan mong content, Rening, halos local, din kaya katamong representative ka rin, miyayalo. So, kasi balo mo nga, Balik sabihin, nire-research mo labaret ang pageantry, sa franchises, kareng ding pageant, kaya katamo kang Pilipinas? Before po, wali ko naman po talaga balo makanta. Kaso, mag-swipe ko mo po Facebook, kakakit mo lang, mag-share lang po rin tao. Tapos, abi ako rin po ka rin groups ka rin pageantry, kan Facebook groups po na ma-update ko rin po. Makanta po. Makanta pala Jody Bar. Niya pala balo na. Kasi sabi ko, kilala niya ako ating yung makanikit. Kaya pa, ating yung pinosin niya. Minuna kang ikit itang kaya before itang kitang PIO. Kasi may post la, ore ni retang kapampangan na excel kareng national and international pageants. Ikit ko kayo retang recently kaya binibining Pilipinas, pero tingang kulang. Itang Miss Queen of the World International, Isabel Lindo. Ginawa na ako po separate po. Sabi niya po, Sofia Bianca po, Miel Marie Garcia ng Angeles City. So, dapat talaga alahang amis. Opo. And speaking of alahang amis, nanula mo, reng abangan mo kanyan na pageants, nanong aldong yan, July 31, August 1, bukas, August hanggang mapupusa yung banwa. Nanula retang babanson mong ligligan leg 1 na lumwal kanyan. Aasahan da rin kaya katamang talapan albi na lumwal Naakit na kay vlog. Yes. Ngayon po mas pinaka-aabangan ko po kay October, yung laban na po ng kaya katamong kabale ni Jasmine Bungay kay Miss Globe. Then kaya pong November and December, abangan ko rin po yung Lakan at Sinukwan. Kaya ni po, kaya di Pampanga. At yung kaya katamo rin pong Mutianing Kapampangan.
Mutsaning Angeles, Baluco, Butianing Angeles November rin yan po. naman yan. Kareng Porac. City and, Porac Porac. City and municipality na po ning kaya katawag. Yes, Lalawigan pala. masanting ito, itang aliwa mo retang provincial, national, pati retang local. Kasi pag baludang tututukan dere nga pageant vloggers, mitatas mo naman tang standard na Opo. nila nga pageant ay ito. And ikaw, karetang pageant contest sa reta what are you most looking for? Nanitang balang ka-excited ka? To be honest, ita pong sinukuan. Kasi mas sesesende po, upon watching po, mas sesesende po yung kakatamong amanong sesuan. From hosting, pamanyagot na po rin delegates, kasi karingaliwa po, not to mention names. Pero although masanting nga rin po kasi promote ng culture, tourism, like for example, although ahantidiyan ko naman po kayo Mutsaning Kapampangan, Yes, kasi rin judges na mo po yun naman po Kapampangan. Pero kayong sinukuan po talaga different yun. Mas pangalagaan, mas susustain niya po yung kaya katamong amanong sesuan. Balata naman po, halos rin kayo nakanfungan, yung kakalingwan din niya po yung kaya katamong amanong sesuan. Siguro it's not better na itang sinukuan na mutsa lakaning sinukwan. Kasi usarang pageant at tinumang kanya-kanyang kaire na objective Opo. na. Siguro itang mas makaka-appreciate, mas I appreciate ka. Itang cultural pageant yun. Yes. Aliya pageant nagagawan me, bakanta magka-representative ka, kay nga national ang pong international. Ating kung maisip at simalago, po dating yung panahon, po ang kailangan tang ating guest, karing pageant, malyari ay. Jade. Opo, wala nang problema ka ako naman. Basta kayo po. Wapin. And the Jade, dakala salamat. Opo, Kaya dakal din po, oras salamat. kay kami. Masaya kami, matula kami. Dakal kami abalo kay ka actually, lalo na king pageant, vlogging, hindi kaya pa mo po na actually dimdam yan at simalago. Wow, thank you so much, Opo, Jade. thank you Ne? din po. Wow, yan, kasalanan tamo kayong Jody Bar. Kilala din yung tao kay nga Wow. bulod na ng Filipinas pageantry. At sana po suportahan tala po rin kabalen tamong makanyan. Gagawa lang miyayaliwang paralan. Bakang taytang advocacy do. Miyagyag po kay nga publiko kalupan tang advocacy na for women. Napin po yung women empowerment. Ayan, Jody Bar, kaya katamong question of the week po. Tadakam na lareng Meki Batlawentala. Basan tayo po yung kakatamang question of the week and then kaya kayong komento. Nano lareng senyali sa paglokwan na kaning metong katawo. Basan tano po. Ana pong Joffrey de la Cruz, Kilos tsaka Lawe. Makapanibayo. Siguro tampotang pala palipit kang makanyan. O kaya, may papawas siya. Itang biological effect na nitang kasinungalingan. Wala. Pamaglokwan, Wala nga liwa, sabi da, ka makalaway straight, kay tang- mata. Bita, may papawas. Alam, Mary alis. Bravo, wala mo. Ika, nano la rin nga sign sa lalo Wow. kaluguran ng paglukwa na kapal. Kalguran mo, o halimbawa, tigang special someone. Kayong kalaguran po siguro pag atin nakapunta ramdaman ka rin aliwan tao nasisiran na kanita. Uy! Natutoy ng paglukwa Opo. na ka. Wow, wapin Pot makanyang ka. Sabihin mo kayong karapan ko. Yako bakan tabalo kung paglukwa na ako ni Gabi. Makanin, punwari tingnan sinabi, totoo mate ko man ako. Ning takot mate ko. Ay, ali-ali-alian. Ay, ako ta. What sabihin mo pa ito? Ay, Boris, dapat kumabiya ka. Kunti ka mo mate. May hindi na idea. Forever. Eh, ngayon naman po, gambulan tayo po yung amanang siswan na ning kakatamong Kapampangan. Word of the day. Kasakit ko may masa. Sige. Kamalyaring Ngeni kepa abalo ining amano ngay ni buong kamaduduling. 42 years ko kembe ako ngeni kepa abalo. Pero laganas tayong gagamitan kay news, ing habagat. Lala ko may letter H, abagat amo mo. O, nano ya? Basta may masales Balaklay. Oy, kare po manal bene. Eko magkamali kiyang pamamasa. Balaklaya ya. Pota aliway nga ba sayo. Maliyay tayong burin na pong sabyan. Hanging habagat in Tagalog. In English, Southwest Monsoon. Masaya pa ta magbalita ka, Jody Bar. Well, syempre, mabilis na. O, yan po yung epekto na ng hangin ba? Kaya kailangan lagi kang careful, po. Kaya salo po pabore na yung kaya katamo nga. Danop yan, danop.
sagli na mo, mayari ta na, makanta na. Pero kung mano tamo nga rin, siguro nung laganas tayong Ay, gagamitan, Jody actually, Burr. mas welo kung Alitan. abalok eh. Ne, Wow. although, siyempre, it's not what you expect, pero apin talaga ito, amanong habagat, king Kapampangan. Kaya gamitan tayo po yan. Itong medyo masakit yung bigkasan, mga tongue twister yan. Yes, lakwas na kaya katam kay news. Gagamitan tayo niya. Lagi doon naman sa kang balita tao. Ingahing bagat or balaklaya. O Yan. Mayari na po yung metong oras sa masaya at makabaldugang pamitalamitam tampo ngayon nga doon ng Miyerkules. Nano pa ta, abayin nyo kaya pong pasibayo bukas na kay masaya na namang kwentuhan. Nay, kami pong Jody Burr. Yak po yung kaya kayong aching malago, dyan alumbang parungaw. Pasalamat kayo mong pasibayo kang Jade Montemayor, po yung atsuking gulot ng Pilipinas Pageantry. Ako po Jody Dizon Mercado, ikayon po yung kaya kayong talaso yung ating pusong Makabalen! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng